ki MLA jeung makor constituency kini ngelam MLA ubak renik teling do ringkat bet kwiru kini ngelam ka mausau blok demand committee minda kasni ka kandai tidak no pra kilawan kendu yu menteri rambak kajela men pensengo wala kajeng dan kaman penka ka blok tamai ka bahap apa ka makor wat blok akaran jikila patai ko borna kalang chairman ka mausau blok demand committee ubak commander sang pliang ulang ba ka blok batamai bikin sai kerteng mausau blok kajeng kendu menteri rambak kalong ka basai so menteri rambak la pentip ka sarkar kan sa syang jelang abai dei bakani kajeng dawa kini ngelam ka mausau blok nagiling kini ngelam ru kin kimi lenti bekin yo ya ka blok ka batamai ha ka bai dei aksilang constituency kunjuru ha kani ka than ki dan adu cispakat pratali kishnang bat kat kum kajeng bun bri haus nem arja khatwai kalong hadu lai pesan hajar ubak renekton ula pencaru makani kajeng dawa kalong kajeng mi ni kipat ba ha ka ba ki dei makurwat ha ka ba ka blok ka dei ka jaka ka bayajan bat kipat ba bat kalong ru kajeng kerkui kinong rep habaro kiliang mentakasni da gajing yalam jong UMLA jong mapurat konstitusi iba renik don lingdo pat kunjuru ringkat pat kiwei kiri urang ba jong kadong kathan niwan hangni haka kerteng jong ka mausau CNRD block demand committee nakleng junga pemerintah syangkleng ada chairman bat ka edulbat ide kum secretary de kum mangalong propo gajing yalam jong UMLA ilayo banwan ye kendo ya chief minister badan burom jongi ku sar konrak sangma hakabangila pensengau ya kejing don kam hakabadai ban create no sakawai ka blok ka batmai ka bahap hapo ka blok ruat CNRD blok ngila propose ban ai keteng ya kene ka blok mausau blok dan rei nakleng jungi ru mentang sengi bangila kedau ya kene nakleng isukmen bana kleng UCM uang bang ya kene ka mat pada pensengau lupa da MLA bat kiwi-kiwi kirurang ba jadi kalau ngalak penong bagi jengi kalau positif watlah sim la ong direct baik bangin hawat ngin ay ka blok dan ring ngisung tu bakadon hak lenti banak leng jong UCM uang bagian saya syong daga government but asian hi scam ba ka hakik bor ki banwan la daga government ka thawi ki blok bat mai ni kmi lenti baka mausau ru kandai ka wei ki blok ya ka baka sarkar kan saai but UCM ru menjur ba namar ba nak leng jong uang ba dong silia gajengi namar ula wanteng sete uang kalong ka badai hop ban ai de ni kmi lenti bagi kermen bagi ka blok ka batmai gajengi ha ka ka thain silia jong ka makurwat constituency kan long kan seiso ha ka wei kasni kan ban krea ya ki data ki don kumba bangila propose benta ki don kumba cispa khat pratali kisnong bat ki don kumba shipo tali ki GS circle bat ga population katkum ke Hajar Khatway sensus Hajar Khatway kalau live usan hajar di hawat ngimpat yo ya ke population ke batikna dari ni antat balak num no hadu mentahi kanum tunasyu ya ka san paujar kalaban poi syaki nruko hajaro di kani ru kadi kawai ni kriteria ya ke ba ngila ban yo ya ka blok de ngej bingila long qualify ya bro ko ji kriteria ka syong setengah ke government ban sim ya karai halon kini ka jingkerpat ke jongi ka komiti kan ni kisno ki jangan idon kisnong ki bakam jengai dan ri kini ke jeka pedeng ke bangila propose kadai kum arpo kilometer tam ye de ka syong government hakano ke jeka bakan jit namar kita jeka sekti ke tanjungi ro kilong pakluit mensim mahadu mentar ngiladon ba nyungut kita jeka ki balong lakloi ban ai ki jeka jongki lada ka sarkar ka menjur ban ai ka blok de ka syong ru government yang iskap bakin sapa ka sorbe de ya ka cekar ya sekin sajit nak leng jong government syan nak leng jong ka sarkar hapo assembly hapor ka ba hamlat doling ku minister senadri kaladon ka mention ya kene kijing dawah jong ba ki nak leng sarkar la recognize ya kene kijing dawah ba notice ya kene nadu arjar khamreu ka ba DC report i atho saka kormen tip ya kene kijing dawah jong ba de iskutenar ro kiji kendu tasni pada kalian jong i CM kalau positif kiji ekran wadla i ai kadang no benar le ban declare marba yongur ke badai ba lagi declare blok ngindum declare tak away sendon to kene ki blok ke ba sa declare lang ke jong for dan rei kindang study seriously kene ka jing dawa jong ba jongi na mau keruat blok ru maskuar ban clarify hande kang ba kindam satu bakra ba kene kedebet ke jing dawa ke bambi na kalian jong ki ba ke bahap ha ka mau keruat blok nama ha kan district jongi gidon art lagi blok kedon ke mau keruat
blok ban kadon karan kor blok kadai ke jing dawa kita kadai kami ben na ke jing kwa jong ki pai ba ki ba hap po jong kamo kor blok balaki don ketu kene kisnong ki ba hap karan kor konstitusi ndeh ka blok ki hap mo kor kadai kita ke jing kwa kenang benom don ke confusion kadai ban ke ta ke interest jong ni kadai kami ben na ke jing kwa jong ki pai ba ki ba hap mo kor blok kita kopi bagi siapa yang kasong ke will juga government, marba hitip ya kene bakal dia political will. Di will nanti bakal dia kesarkar, kasih alam jong chief minister balok so dynamic. Itu usul tu baik. Kira kamar juga keren lanter bagi kuat bandra ya kesarkar sajan juga baik baik. Di skem bagata kan dia kebala juga keren nak bos kapor, hanya bor baru baik keren. Ikmil tinggi lah yo iru ya kecik create iki blok mai giring kuat pelada panggil orang jikil tiru bah kalau kebala bandong bah ui yang blok mai sen part bar ui kecing lah macam kiri kambahan nomor kedi kam blok office ke bejan e berpajba kam pajba ki ba kinong rep pajba ki bar kam on jir kam kile bisa blok ui ba kenapa dak kam penjan ke blok karena isya ba kesakar ke penjan ya kesakar kan pajba ini itu